Elektrovojvodina će danas isključivati potrošače u Novom Sadu, Petrovaradinu i Kaću. Novi Sad od 8:30 do 10 časova. Filipa Višnjića, broj 3, 3A i 5A. Marka Miljanova od broja 7 do 13. Kosovska od broja 24 do 26 i Pavla Stamakovića od broja 5 do 7. Od 11 do 12 časova Šumadijska od broja 12 do 14 i od broja 21 do 23. Marka Miljanova od broja 8 do 18. Petrovaradin od 9 do 11 časova. Krajiška od broja 59 do 79 i broj 18. Bukovački put od broja 7 do 23 i od broja 2 do 16. Preduzeće Tesla Rasadnik i Nasip Zadruga. Kać od 8:30 do 11:30 časova. Svetosavska od broja 62 do 76 i od broja 61 do 65. Petra Drapšina od broja 1 do 7 i od broja 2 do 28.